ST Bikram Vlog. Sur singin ko nyal kan boya misi ko salam ko gein pasal kon Johar ar meta na blog re salam ko sagundra pia ar inge Bikram Mardi ar tehnya blog dona Patepani Lagne nya huyuk kana to hola na gudini tahe kana to ana kichna ko tonyo ka Lagne kona to ona ko nyal ko ham chalak kana an to do 4:10 na bajak kana time to na to ari seta pura do na to 50 se penyela to na to nyida dara nyok gya ar to lat sap tanan blog media to dala no video to bun nyal terka sedra kate utar tobe dala
Jadi dulu itu aja lepas kata ramah cara mereka ada asal terletak kesalahan kawan pemakanan sapor betana mulai besar pemakanan sapor betana mulai dulu